Good evening. Northeast window bu thawai tana yengbiriba kwai punamakpu ahanba maktada kaisham yaifabani ikoknona kurumjari amadi thagachari. Northeast window na puthokchaba thauram Northeast dialogue hariba dialogue asi lamdam asida thokriba maruoiba thawdo wathoksin kupna khananaina bagi thorum amani. So welcome to Northeast dialogue where issues speak louder than the words. Tonight our topic on Northeast dialogue is Outer Manipur's polling. Koi Outer Manipur's polling haibani haukiba koi tani pansubal Lok Sabha election gi ahamba tangkaki oina vote pangthokra matungda koi outer gi lemhauriba assembly constitution koi gi assembly segment tarawum do yi waloriba mafam khara da haitare koi jiribam technopal phungyar ukhul chingai karong mau tadubi tamai tamelong nungba tipaimok and thalon hariba mafam si hayeng tang kuntaruk ta pangtho ogani loyana mamangda outer gi tramanga assembly section di pangthokre pangthokhi baduda yamna khana chainaba yaudana adum santi mak oidraga judum pangthokhi adubu hayeng amuk pangthoko doriba lemhauriba tarawumdoi assembly section ji masidais irang tholakadra tholoidra natraga santi oina pangthokadra haibadu yam chawbo wahangni hoji oribaje masigi matangda khana nainyanabagi damakta koigi Northeast window gi studio da election bidin lebire anba makta da ikai komna jariba manipur gi saknairaba koi political analyst BB Sharma ojabu thagachari ani suba panelist na socio economic socio political commentator oja posangom sanamani bu thagachari loinana Manipur University gi English department gi head department biriba oja TS Ratan Kumar oja ombu nachana anumakta ikongno kurumjari amasung thagat bu phongdoksari. Thank you so much. ai ahamba wahang je ai oja BB Sharma laksagi oja khoi ahamba tangkaki election pangthokre trani pansubal Lok Sabha election gi odubu lemhauriba outer gi lemhauriba tarahum doi assembly section tarahum doi lemhauriba kharaje hayeng pangthogani masi pangthokpa je khoi gi handak Manipur gi irang leibana khoi miam khak mioi kaya amana handak Manipur da pangthokkiba election asi khoi gi democracy gi festival da amamba ama taisan bagum oigre yaning da kaya ama tholai handak energy oina yamna thoning da thokdok thokre masina maram oiraga outer gi da ju thoning da thokdok tholakadra haibasi yam chauna chingdari miyamna loinana masi matang da oja gi oiba mota oja gi oiba analyst da oja gi oiba observation da outer gi election je hayeng pangthokadari je peacefully pangthokane thajabi broja lafaba akoi Manipur ji phase second phase da haitare aduga Manipur hayeng tawdori se ada ahambagi kuntrani thoigi ma pura akhoi loigre akhoi energy se hojik lakadori si kunipan gi second gi outer gi kunipan si manungda assembly segment tramanga ma thada bal loigre nan tra tuktu da Manipur energy loina hojik lemori ba traum doi se masini tawde traum doi gi kanu je khoni yeng tamda ngasai gi haibdo inner Manipur leiba problem do outer da leigadra haibneba ada masi outer ki problem is altogether different. Inner Manipur parliamentary constituency leibaduga outer ki je khaneba leiba khodamone harakanda outer ki si two factors ni. One is tribalism, another is akogi armed militant akogi group se ani jina maroina akogi chatpa group neba ada akoina hujik lakadori si maroiba major political party akogi NPF aduga akogi Congress animaki candidate si tangkhulni aduga masi akoi Ukhrul district tagini and Ukhrul district sida constituency ahum leiba se ahum sida ani si akan ba tawduri ba. One is Arthur si yamna hanagi MLA warma ba adagi politically very established adugumba very popular among the tangkhuls among the Nagas adugumba amani aduga atopa amasina anuba retired government official waiba aduga a very strong and powerful political party akoi NPF ta akoi laiba potneba aduna fight within the akoi Naga ge manungda akoi Naga aibase achoba nomenclature moraga Naga ge manung there are so many tribes aduna it is marked by tribalism harise adun tangkhul gi manungda within the tangkhul masigi achoba amal lakhrani ani subada Senapati district se Senapati district ladies moroiba makoi tribal group si ahum ne paumai haibama adagi mau haibama adagi akhoi maram haibama atai macha jeliang karke kukin gi khar jum dawjo rasodun moi maroiba ahum simungda khwai digi sauba paumai gi independent candidate am thoe
मखोई खोजोन मसी हानगी यूएनसी की प्रेसिडेंट वरम्बा अदुना पोलराइजेशन सी ट्राइबलिज्म की लाइन द पोलराइज तौदोरेब अखोई सेनापति डिस्ट्रिक्ट ता अदुना अखोई की अइना सुम येंगजेबदा ख्वाइदगी याम्बा कनु से आई अमतंग आई उच्चगेबको अखोई की कनु से दा येमकांदा सेनापति दा लेरिसी अखोई कनु नेबा पांगमई से 26,000 से माउद लेब अदगे 45,000 से कारोंग लेब अदना 45,000 से का 26,000 से का पुंसे लगदी 70-80,000 की वोटर्स मा पांगमई दे लेगरेबा अदे अदुना पांगमई कांगु से दि कंप्लीटली मसीदी मागी पांगमई दगे मथोलप अदुनी अखोई ट्राइबलिज्म का सो फैक्टर अम लाकनी यारी अदुना पांगमई सिंग से दि मागी सिदा लाखिदोरे अदुगा माउ सिंग से माउ से क्याम लेगे बो माउ से अखोई लिसिंग कुनिथोय लै कनोदा माउ कॉन्स्टिट्यूएंसी अदि तदुबिदा 12,000 गुम ले अदुना मोजे 30-40,000 मुकी लेबा अदुना माउ जार इक्वली डिस्ट्रीब्यूट तौरबो यायबा माउ से एनपीएफ ता अदुगा नकना लेबा पांगमई दा खरा अदमाय तौदना हुजिके लाइबा कनुसी सेनापति डिस्ट्रिक्ट से प्योरली पार्टी लाइन चलोय दौरी अदुगी मथक जिदा अखोइना हाइनबदो सम आर्म ग्रुप अमा अचौबा आर्म ग्रुप अमगी फैक्टर अम लेबना आर्म ग्रुप सिन मसी क्याम थुवारकदगे हाइबदे खोय हाइबो जिबाउ तौदरिबने खंगब ngamदेबा अदुगा असोरम द लाकान दा बुसु जेलेंग ग्रुप सिदा जेलेंग सी सु डिवीजन तौदरिबा अवांगम थंगजा अखोइगी अबोमाय एन इंडिपेंडेंट कैरियम लाई ही विल गेट समथिंग अदो सो द तमिंगलोंगा अमुक थोंगदा नुंगबागा सिजिदा कांग्रेस का एनपीएफ पसी अमुक तौनरनेबा अदुना अगुसी डिवीजन सि लाखर मतुंगदा चोसानपुर डिस्ट्रिक्ट लाकमतमदि अखोइ चोसानपुर करी फेजोल डिस्ट्रिक्ट लाकपादि ngasai tipai mukpa thalon ngesi lakanadi si all together different community moigreba achigi community sina kamaino vote si torakadege haibasi yam lakhir koi husi haibading amde adu definitely they boju community line da moi tribe ki line da I so dengi vote torakane khale ada lehuriba chonda akhoi kanusi jiribam se masi mixed population hoiba kana gomba dominant aide say the muslims legre hindu bengalis legre the maitai legre adi mar ge population am su leba aduna sigi line hi okanda outer manipur ge sima legraba amuk tan tenopun la kana tenopun se si kukina mla ka gi ba no ni adubu equally akhoi gi maring gi group siga kuki gi group siga amsu masi amsu khaidok na leba aduna sigi voting pattern ji akhoi ni yakanda on communal community tribe के line दा इधे बहुत ही तौने खले अदे peaceful camp peaceful हो गए थे वो रोड के ऐसे some armed group से मसी सिंगी सीधे या मतलब कोई हाई से मसी कोई की voting elect हो बनते मसी दी कांगबू म खुलाई बे कांगबू nominate तौर का मोइन appoint हो उगी भाप ने ना हाई ना बसे अदे मसी लाखों तो रिबाही यंगी सी दा महूक छादे लाखपा armed group फरना बहुत कुकी गुइजु अदुगा नागागेजु मसीदा क्याम चाउरी इन्फ्लुएंस लाकदगे हाइसे खोय हुजिक पाउदि ngamdri अदु लेरिबा मणिपुर की सिचुएशन सिदा आइना सुम येंगबदे डेफिनेटली हाइबा ग्रुप सिंग सिन इन्फ्लुएंस तौरकने नै खले अदुना वी कैन एक्सपेक्ट सम वायलेंस अदुगा मणिपुर तंपाक लैगिबा वायलेंस मणिपुर तंपाके जुदि बुट रिगिंग गुम्बा अदगी अखोय गंतो गुम्बा प्रॉक्सी वोटिंग गुम्बगी अदुनि तौरिसे अदु सेंटर मदा polling center में दा नुमी कापना खरा तंखाई खोकाई बादु गुम खर नतना by and large सिदी अखोई तंपाके जुदी peaceful way अखोई दुम लोग याई अदुगा सिंगी सिदी करिगुम तरोक्तारगदि intervene तरोक्तारगदि मसी यामना चोबा अदगी bloodshed अम लाकद्रा within the tangkhul nagagi mungu within the tangkhul ade within the jelengrong gi group sida taminglong amsung kanugi none gi sida aduna ade kuki gi group su all these things yanganda hayengi tawdurga vote si adu yamna ngasai ngarang nahandagi bomb pokhari ba thonga phairi ba these are the indicators masi su lakador election sida particular group amana kamaina yenge haido madugi chumnagi natte ba thonga khairak pa si ha hamne adu koi gra chahi phadong na toba ethnic adigi violence sida torokta po deba sida thonga khaire si akhoi polling gi official singi movement da restrict tongna ba thongje ekta pura thuagi bi sunatri ba gari lan ba yadana ba mafam mani hum da toroga yam plan we munga to male ba aduna these are the indication aduna I di hojik makki oina di haibiding amde aduga violence thokta boisin ona aduna ai thamge Takatri oza bibi sharma ko ge violence chingi jeng auto ge violence thok pagi chance lei haibne dubu violence thok taba oiraga santi oina pangthok poira sunu haina koi notice window me ge dagi pongin jere ter
wish tawjari ai dialogue ki makha chathrak padai professor oja ratan lak chage oja khoi gi handak autagi heng pangthok kadori je candidate kai je kuki gai am ta tholak kadare naga dagi naga community tagi naga mari tholai se mari maki manung je dawje congression thadori ba Fred Arthur loina na khoi gi center amadi manipur lengang na sponsor and the support tawri ba khoi gi Timothy Jimik ani ji yam kan ani ji yam kan hainari ba se du independent ani ji ju adum vote ti khar khari dum phangni adubo miyam na khoi observer mayam ne analyst mayam na hairi ji di khoi gi NPF natraga Congress Arthur ani jing manungda sumsoi soidana amadi kare ni hai kana na kagani hai ba si di khangbangam de masidi haido umatung khoi gi jun gi tang mari da khangadabani anu sai mo ji da waja gi mota hayeng pangthok kadori election je manaba question dai tare waja gi observation da khoi belly da ju khara irang thoki masi hayeng outside khoi gi mapan khoi gi ching gi da pangthok matam da ni masi thoning da thok sing mayam throk pya pra am groups mayam am ju lei ni kulai pai ra mayam am ju lei ma ju oja bibi sarmana ju habi re soi matang da oja gi observation da di kari mat kai re dik samane huji ki aga bibi na takpi ba du mai na तावना तापी दुमाई चमाने अखोई मणिपुर की इलेक्शन से MP इलेक्शन से इनर की सिगा आउटर की सिगा अनी सिदी पैटर्न से याम थिंग खेने यारी बा अना थाने दिगे होना चिंग इलेक्शन से ना तोंगान बा मवोंग बनी चिंग इलेक्शन से तसेंग ना हाइरग दी मसी ngасai जो एगाजो हाबे पन बिगी बा इलेक्शन द टेस्ट इलेक्शन नि गाइ से मसी थाई से चुम यारी बा मरम दी चिंग सी याम पाक चाव एरिया याम चाव अदुगा ngасai की इवन याम ना पीसफुल ओइबा मतम द भाव द चिंग द खुलाई पाइबा लाल होबा सिंग ना वोट इन्फ्लुएंस तौरगा हेक्ट इलेक्शन से दैसा मोइना थादनिंग मोइना कहानिंग मी द तौरगा तौबसी मोगी दे दुम तौं लेरबनी मसी अखोई साइड बुट कैप्चरिंग गाइ तौरिसि मसी ngarang han da sum khara tabani चिंग ददी मसी नॉर्मल दोंग तौर अबनेबा चिंग की भोट अमत इथीजना भोट थादबा उइते नावाय कोन सर्विस त लेजरिंग द चिंग द चचरु याम नुवाई नुवाई बे इंसिडेंट यावी आई प्रिसाइडिंग ऑफिसर ओइ चबदा ओजा अदुम तुमिन सिदा पोथा बिरो अखोई थोको तौजरगे लाखपिरनो हायबा हाजी भोट नते हाइजे सो भोट सुना नते हाजी चे तौरगा बैलेट पेपर नमिङै मतम दुदनी मदु थिबिनबा मिसु लेते कंट्रोल तौनबसु लेते अदर मतम दुदा इलेक्शन के पर्सनल चलिबा ड्यूटी तारिबा पोलिंग ऑफिसर प्रिसाइडिंग ऑफिसर मयाम सिने खल्लिजे चिंग द तौरिजे भोसी समहाउ लोइखिबा आजाई चे चांग मांगदबा इरांग थोक्तबा अदु तौरगा नमिंगबा कांगुन नमोयना अदुना मिसु यामना थोरक्ते खुंद लई अखोइदि थबक सुबा चटखेना मी अमनी लागा मागा तरुक्तुना दुम तौरगा तौबसी मफम अयाबद तौरंगनी मसे अखोइना थेंगजबदसु मफम खरद अदुम तौरबनी मसे अदुना हारिबा इलेक्शन सि लेकांदा ngасai गाना ताकपिगिबा दुमाइना कम्युनिटी की लाइन दा ngajai ट्राइबल कम्युनिटी सिंग तांकुल यावी कुकी यावी तौबसी की लाइन दा लाकदरा हाइबे वानी अदो हुजी कियाखबना हंगबिगिबा आर्थर का हुजी की अतिमिति जब का ngасai की अनी सिदा तौरबा याई हाइबे सिदी अखोइ सु दुम थाजे मरमदी अनी सिना खितंग मयामना पन्नबदा खोनबदा यावी अदगी अमना ngасai की याम चाव NPF ना सपोर्ट तौरिनी NPF की सपोर्ट से नागा का कुकी की चिंग की भोसी पुलप येंग कांदा पॉपुलेशन से नागा ने हेन बदों नतौ अना नागा सिंग सिना तसेंगना ngасai की मोगी ग्रुप सिना खोगी खुलाई पाइबा नागा NSM मोइना सपोर्ट तौबा मीसिना अदुम कारगा लाइ हुजिक फाउदा कारी हंदक्सी कुकी थोक्त्रे अदुबु कुकी की मसिंगसु याम लैरिबा कुकी सिंगसि मोइना कुकी म थोगा कुकी पुनो मना थादबदा नागा दुगा येंगनबा कांदा कुकी दु कादबा याबगी पॉसिबिलिटी याम वांग लै कुकी द नते मैतै गी सु मयाम म यावरिना सुगुनु दै करि दैगा यावरिबा जिरि दगा तौरिबा अदुना मोइगी डायनामिक्स कैनोम नेबा अदुना मसिदा कुकी न थोरक्त्रिसि तसेंबदी इरांग जिगी मरम नाक्सु नते कुकी गी थोबा कांदा कुकी की कैंडिडेट काबे याबगी प्रोस्पेक्ट तो खरा नेमबदई थोरक्तबा ओइबसु याय अना लैबा कुकी मयामसी भोट खरमना बोयकॉट तौनी हाय मोय एसोसिएशन अदगी इवन तौद्रेना खल्लो तौदबा खरा दु ngасai की भोट तो चाइखाइबसु याय अमरमदी ग्रुप अमना हायरगा अंडरग्राउंड की ग्रुप अमना हायरगा मोय पुलप इन्नी हायबसु इनिंगाय लेते अदुबु पुन्ना येंबददी ngасai की हाना चथरेबा सुम ट्रेडिशन जी येंबा कांददी हौजि हौजि खुलाई पाइबा लाल होलुप अचौबा NSN NPF हाइतारे NPF ना सपोर्ट तौबा कैंडिडेट से मसी सुम ट्रेडिशन परंपरा माय कनो दु येंगा दि माना काभम थोए अदा हौजि कांग्रेस की कैंडिडेट ना कल एफिना ngасai की भेली की लम खरा अखोगी कक्सिंगुंबा करिगुंबा सुगुलुगुंबा चिंग द भोट थादरिबा कांगबु सिंगसिददी ngасai की एंटी एस्टैब्लिशमेंट हागद्रा मोइजी कांग्रेस की कैंडिडेट से खरा कन्ना लाप याय हना मधुनी मयामना पानरी से अदुगा इरांग सिदी तसेंग हायदा ngасai गाना ताकपि बदवाना वायलेंस से कोई थोहनिंग दे अदो थोरक्तबसु याय यायदी
चिंग दा तौबसे मी सिंगसी खंगेबा अदुना कनासु भोट से अतताई नते अदुना माई माई तो खुलाई पाइब दुगी मायोक तो चोंथोक्तना आई प्रिंसिपल नि गायना कनाम तौदे अदुना लम खुलाई पाइब न डोमिनेट तौबा जगह खरदा ngसाइगी मोइगी दुदा मयाम दु वाम ता ngamroi अतोपा एरिया अमदा अतोपा खुलाई पाइब ग्रुप न नत्रगा कनागुम पावरफुल ओइबम तौबदा कनासु वा ngamoi अदुना चिंग दा हिंसा पंथोक थोकदबे अदुबु थोको यावी बोम पोखाइबा कै मोय मसेन खनरागदि अदुना मदुदि तंबदि ngamde अदुबु अयाम मतमदा हौजिक तौरिबा अखोगी बुट अखोगी रिगिंग हाइरिबा ते ते तौरिबा स्वाइदा तौरिबा अनलोफुल खना मयामदा तौगदबनि गायना रिपोर्ट तौगदबनि गायना हाइनरिबा पोसिंगसे चिंगदि अदुम तौरगा लापो पोनेबो अदुना मसेस्टा ngसाइगी खुलाई पाइबना अदगी पैसा पाइबना अदगी मिचंग लैबदुना तौरगा अदुम नमदना भोसि थादरगा लोइसनग्रगा अदुम तोखिदोबा माले अदुगा मदुनसु फसु फै अदुगा इरांग फलांगसिदि अखोइनसु यामना थोहनिंद्रे हुजिक लैबा फिल्मसिदि मणिपुरदा फर्दर वायलेंस थोकसे अखोइ पामद्रे हाइबा अदुना हुजिकी इगोन हंबिरिबा क्वेश्चन दुदा अनि दुगी मरक्ता थिनबा याय अदुगा हुजि हाइसिनि नागा नाक्तनिना अनि मक्सी नागागी भोट तो अखोइगी चिंगा ताकुंजिदु येनदोरी येनरगसु हौजिकी खुलाई पाइबदुना सपोर्ट तोरकपसे मस्तेस्ता मैदि मी भोट थादब फंगोइदोइने भोटर सिंसे कनाम तो भोट थादरोइदोइनि खरदुना लोइ थाददोइनि न बुट कैप्चरिंग एसी तसेंगदि मसि मोइदि नॉर्मल ने अदुना सिगी पैटर्न सिदा लागदि हौजिकी हारिबा बीजेपी नसु सपोर्ट तोरे खुलाई पाइबनसु सपोर्ट तोरे अदुगा मोइगी अचौवा नगागी फोर्स तुनसु सपोर्ट तोरे मागिसु चांस दी अदुम फजब्राइन खले अदुगा थिनबदि हुजिके हारिबा अनि दुदा लाकने सि मयामना पानबने दै खोइ मन चतन कोइ चतन मदु यावरुबा नत्रबनिना चपचाना हाइबदि ngamdre अदुगा वायलेंस ते गाने साइ तापिगिबदुनि तंबदि ngamde थोक्तबदि ओइसनु अदुगा सुम कनो तोबदा पंथोक थोरिङाइसु ओइदब्राइन खले आइ होता थैंक यू थागतरी मजारतनबो कोगी पंथोक थोनिंग दबाइतरे थोक्तबो ओइबजु हाइबिबने थागतरी आई डायलॉग मखा चतरक बदai ओजा सुनामनि लासगे ओजा हम राउंड गिदि मानबो क्वेश्चन दु नाइतरे फय ओजा गे मोटा हयिंग पंथोक कोदरिबो आउटगी रिमेनिंग कोगी एसएमबी तराउम दोगी सेगमेंट गी लेहौरिबा खरजिदा पंथोक पजिदा महौसागा ममांग पंथोकी गुमना नॉर्मली दम पंथोक ओगदरिब्रा नत्रगा फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू दा मसी मतौ करमना कोगी पुलिंग पर्सनल मैम लेरिबा दगी वोटर्स मैम जे सेफ्टी ओइनबा करी करी लखोदोबा तंगाई फदे Hi. Yambio, a marup anina, well experienced, or anini, your eminent personalities, Munataki with Hibido. I fully endorse it. I say in Kangbakat Hijigi. According to the say, Nasi Kulaipa, Mui sing. Nasi Manipur the vote the thoroughly indulge Tauriga Magegi boot raging, Amadi boot capturing, Torpakolata me Punamase, Nagaland the Tamakpani. खुलाई पे मणिपुर से बाय एंड लार्ज से तंकुल की ग्रुप और कोई की कहने को उखरुल का हाइर द मिशन मेडिटेशन जन कयाम हराव दन कयाम शांति फंग कयाम नुंगाई ब मफंग पीसफुल एरिया फजब मफम नि हाइबे से मतम पुनु ते मीनिंग अंगनी वे बैक 64 द कोन कॉलेज त मिंगदी हरुक्तना अमतंग ए चचरी ए लाइफ ते कयाम न केंत नसीदी पॉलिटिकल सिनेरियो से particularly the armed sections अखोगी रिबल ग्रुप सिंह सेंटर ओइगिबनिना नागालैंड तौरिबा पुनमंग से असिगी फोटोकॉपी से चपचाना तौर नागालैंड दि ngसाइगी सिलेक्शन इलेक्शन नते सिलेक्शन ने अय मफम द लोइना तौई मखोइ दि लोइना मसे उपाय दे खंगना प्रोफेसर रतन ताकपिरि तुमाइना मसे 100% ट्रू नि अदुबु चल्लिबा कोई इलेक्टोरल ऑफिसर और कोई आरओ or anyone responsibility loan chali basing like or maybe say pung mapandigyo pung tarete horga pung mari bhausibal tamtang tek ta kaidin lotion giba silorga sil nama khol ma sei ta thok kiba ishor mo masam dare kan view ha bisi ishor da khorma sini khaidai lu baibo nang no poge pu puroi to mai matam du tri nang amo pubirau but se ai em to pura e mu chachage masadi people's will public will According to Impal Valley, the Tholibas, it is our own will, our own creation. Pajana Thadaka, foreign country, ma'am, developed countries, my laga chi, Philip Targa, Tak, Tarapalame, Chakre, Madi Gari Tong Togi, Amanamang, the Amanamata, the world developed countries, Aquarium, Kenny. Adu Toliba culture is not good. Armed personal sanction of Moine, Moki hegemonistic behavior, Haiba, Moki dominion Maga, Moina Haigi with the Lamhen Bijataba, Madam the Shiva Sikiba. Kanana armed personal singduga mokoi khana rudagi moina support to mi dam hoidon pura kahan bataba
masi politically or amadi sum jengurge masi khanabada nungaiti amoramda kanaguma sanjau paijadaba or arm ge partisan or ati among the inclination laitaba khotaba chumna vote lepchabo de moide karroi. Today's politics is a thoroughly chaos saibado aduna haji yangbiu NPF ki lepiba Mr. Jimomi Mr. Jimmy Mr. Timothy Jimmy my NPF ki ticket ni NPF tickets Nagaland gi my policy ni. He is being a Naga from Ukhrul. He has to apply. First, my preference is Nagaland gi jengdabu yaroi, staying in Manipur. Adu government na, even BJP government support to my tamukta komi. So these are all politics, geopolitics ni taunari singse. My the adi headquarter di lo na period. Yes, Mr. Timothy Jimmick, my biography jengmu very highly qualified man, principal director, or by India ki number 2 position the income tax ki top ranking officer the later me. Good, it's good. My biography jengmu very good. Well educated, law and civil society organization jarami kolomile. Adu moi bausu nampu the arm section singsen laga. I pressure piri mudra hai se ai maching learning I late manam it has become a permanent phenomenon hai do some chaki bas ai no ikoi na hari se tau do ya di hai gum akoi hai bi yadra then you have to face the music hai do very simple clear a very ample clear the high tone aduni luri bas adu ko na ngai bas amaburusu armed personnel ki moi detect ki wo oirabusu public na free on a thadar basu amaburusu peaceful oina hanadana sinadana tawdana kotana tangdu letana lution ba asida ni mayam ngai nari she the election department CEO masa mona sum lai krom karin masim tang lution he shorbunga ai masim tang shi tang lution radi ai do ai nat de ada ku ye tirtha jatra da ni chatpa chalu lakpuna pakani ado achumani maram di lona blame pul bang lon thok do me manam adun kana se CEO gi role se kana se loaning de particularly in a trouble tone area da yamna high with the illoi da ba amko repol to ba adu to ba makan badnam se adum da to ba thana chakra oh Manipur government conducted settle government conducted peacefully election lore madai macha he thor ko madai CEO government in the asmai to to la aduna aguna pami se election ne se ketang free fair the oina koi to hanin ba koi pami kanano matik cha ba hai se NPF ke ticket lo re na man Nagaland ngak to ne chakot thorong na ma to roi he is from Manipur. He has to concern for the Manipur. He is a man from Manipur degini only ticket to the my party affiliation to bagi lak pai watane kana unu lam na khali mas NPF ki nagagi ur ma Nagaland ne to chakur ko khan gani Manipur khallo ra hai khanbam su toi khangdir di khanbam toi adu koi bo so han khalami adu one cannot adu my party is a Congress ki Congress Delhi Manipur the Congress manufacturing office lite dana ko Delhi lo ro khoi je tawri ba adu koi local parties against the natti my certain party political ideology ki matung ina tong bai watene in any way hayeng shimanung da akoi like from je da bai akoi issue yamgre mau maram perjol tujol jachampur kari dunia is doni sunate lei punam ukrul tukrul lei punam khram je ke prajamayam da yarim khoi nomai ka pa khotpa phun bo chen ba to bi da vote se ketang shanti da nomai pai ba lup mayam punam us ko na request au jage let the people allowed to exercise their franchise freely and friendly hai ba masim ta ai mayam da ai hangachage Manipur do have seen many bloodshed adu handi mata da karim tang thon bidaba particularly armed section people could lon hangachage let the people exercise makhoi their franchise amuktam free da haraune jai phan kari gumtang problem thondana shanti do ina kana on kahaning with the kahan view karim ta kaide not by threat not by coerce or not by the gun point madum ta ton biginu Manipur se badnam oibe jab oire angak pada kukila lobu sing na khoi len ba jatre asi manung da ai particular handak election da outer the lepi do riba vote tha de dur mayam sing china amuk kari guma natba thabak tawre na tar de mayam na su yamna nungai roi anu I personally appeal outer the lebi riba voter punamak candidate punamak amadi loin boot ki agent punamak may am responsible lobiri punamak please for God's sake I am a Christian gaktani loin ishor khormaga hayeng sidi shanti da vote sida thadan view have something I hambi round da ishor the khorm jege yam phaje oza sonamani gi appeal je yam nungsi yam phaje
mi pum khudi manga tabom thoi ado oja sonam nei question am tanga ngawgi matang chari ngai dai as a super cop amo de me oja sonam ne je police chawgom officer chawmo obire me ni haying pangthok kodori ba kogi lok sabha gi koi ani manipur gi ani suba face ki election jida thoning da ba thodok sing tholak tana ba koi bele ya thoki ba maina koi boot capture to ba agent fuba agent tingthokpa sigumba mayam pulling agent mayam leiba pulling officer mayam leiba loinana koi voters mayam je matau karamna koi paramilitary force mayam koi central armed force mayam dina kari kari tauragadi kari kari thodang lakhulagadi masigumba thoning dum thodosing jidai ngakthok ngamgani oja loinana koi state police force na hai ba request to give leirabane koi hoji mapan outer ge da voter koi si vote ki duty thabi no haina moi request to give bu leire hai tara koi si hoji irang community ani irang sina makoi life se risk oi haina tairi gumba chala tadi duty chalagadi na sama tang for the safety side ye phaba rule hai se Indian article da faja I leirab no ko Ramayan Mahabharata su like kormu dabni shita gudumni ahal manda ko company kormu nimitha kormu everything when hai ngakte apabang ngaktani angang nguri de khoi torommi angang nguri de bangali ne khar tak pa khop se ko dharma se apab se jawi mone tak pa ahal manda kormu dabni ko ahal manda ega nu kormu kholu ne ahal manda ko kaugnu ahal manda kai bi yati company ko and in certain way good atame ako je chawra ga sum khar ako English ka sum khangak pa khar lam khar help tor pu si puno apab se dum tole election ni matang na thuyu se sieng na haribada ching da taliba security personnel sing she ngashi nungdang de moi tumba moi ngamaroi dabani as hayeng shu kari thoki de ge hayeng shu da bulam redi hana namai kap ke toyi kap ya da ba kap tre boot capture tor pugi dori ba modi gi moi mamang da togudri pun magase masi khangna thok dori bani madu makoi da lady ba akoi aro returning officers mokhoi na order pidri bhaud moi karim da tobiya daba kamna rude mamuko underground sections ki or koi armed personnel sing amu kamna ka dori ba moi kapna phariba kap tawna phariba kap ga retaliation tawrga mapun si tangkai ma lehoba tangkai sibu su jai cheng bu su jai adu muhtadi samna hariga miya bibi raji to kya karega kaji hai do nupam nupim ga muslim da luhong ta mo de kaji gi darkar leidana ko moi mamang de shoi to butayaba akoi dai ai nangai nupi ai nangu pami lo chaslo gari phom lo chaslo you are my wife I declared yes so also I am your husband akoi di lore to adu maina addi aro su khangang bani kanano laise nungmai paris dum khangi moi lekai ngaktene e amba loina botha do de siloni khangi si to buya de sana loina plan tum lo leigrabne adu security force ne khalli basi hey sure ngachi sitadi hobudin loibo sibo de karim to honbigina lobu tarbo se kona leithokri tan jadum pungi sano karim to kai de hai matagum kadubo to moi unnecessary the most masi entangle to gudege when the Manipur government central government herself and themselves know fully aware masi mafam se tawri basi masi change to bu yade hai ba khangi bale adu security personnel ki havildar amma sipai manga tara khana mi ade company ma mi le ko mi changa chatuk lakne lising lakne to completely butcher no loihini why to take risks aduna una miche dum thaibi khangna dum to honbi jana chen bi habido masi am phaji bollondi aduna chingna tawri bese thok tan badi koi khormge to bigunu su haijege adu most likely it is going to happen adu no armed personnel will take their chance and why they should take adigi koi controlling officer na po mona tumin na lerega that poor chief security personnel karito security personnel manda kapakutan jari kapna ganito when it is being controlled by the UG personnel not UG armed personnel na mona control tawun lei khadi kar maina moigi mapandi lakpa security personnel khar lakpani handful of lakpa din mona kar main to moi tawnu mje adu samai to bosungam ngamoi moi the order piroi adu sam jana chana ba khar tanghaim pugi ba tanghaim lemu ba ram bharose ni ishar du khormaga sai ge professor da nai beto pung mari chida hong ngai ga loire oja potha bi wai beto oja cha thang le bi akhoi tabu ko dum tong ja ge ai beto adu ko dum sai miya bibi raji to kya karega kaji dum lotion mangakte that is called peaceful election adu masimakte fair di oide aduna kun nungaite sibau de kun pamna apama mi de ka thadaraga kahanba adu thok 3 hajiti mama ide thomi very honestly hana de chingali be tribal ichina using ipa ipu singi yam honest oramba yam na mabuk se phatta ba tamdale be meti khoi singbe nanba modi yam se ide thadaru ne soidar mai gida nang thadadre he haina haibo yawi
something quite different from previous mamang natri. Very sorry. And it's a fact, it's going to happen and had been happening it. Yarabadi Tobido Fay have no Tamjage. Talk the Bazu original Zasanamani, throwing the bottle, Zakatari. Like Rumsey. Dialogue Makasa Truck, but they was a BBC Madam Lasagosa, haying Pantoko for the assembly section Trom, I am Nadi, Nagagi area, I am Natani, Mastage that way, Handaki elections in Nagagi, in Azul, like for Bahagatra, Cookie, site the Gidamata Toloki candidate, Nagagi, Nagagi, welfare, Kanjava, Naga Mari Mani, Mokoi Mari, Manunda, Oza, Bibi Shamagi, Motki Matungina, Naga community, you and the Mokoi Marise. Oza some more Nico, him as he next to me have nothing. Kanana, quite Pave, overall young Matam, the Loyana, Manipurgi, when a young Matam the zoo, Atana Fadoribra, Ziming the Fadoribra, Loyana, independent, Aniduna Pagadoribra, Loyana, independent, Anizina, Tolok Pasina, Maruina, Hoseki, candidate Aniz, the Kamuyam effect, Lakadoino, Loyana, voter turnout se Hayangze, Nagagi area, I am Boybanina, voter turnout se Yamna, IT plus. Voter turnout Tolopagi translate. Oza. Akwegi Jefaba, Akwegi Botki campaigning Kwegi Narang Gawaram de Lucingre. At the no more campaign. At the Hushidi Karahagebu Tumin Lerakanda, Akwegi electorate, both had a Gazinduna, Moy Apam to Kanjanava, Musidi Yamna Karantum Labor Matam never say the Yum Sangana, the Trakanagoma, the media, campaign was a Masi model core of conduct of Forbitova. Aduna Maramuraga, candidate Marie Sidakaran and Pagadage to the Hajar Roeva. I Madumadi, I Hibam took Trankal. I said, High your channel will be monitoring the Torana Aduna. Lairiva Pum Sida, the fight will be between Hybedo. Kangba Namaniko. I think Marksida, independent number of is here. Independent Jesu Yamna serious by a candidate Lakwan, Aquan Anito. Senapati labor cozon say Mazu Magi community is bought Lakadorina, the cookie mamsing, a quick congress appearing there, the NPS appearing there, independence. Aquanum Yamaganda, cozon in the Hikansida. Manipur issue mamsing, pull up Tanaragal Singadoni as a Magi personal appeal never. Aduni Yangagadi, he was appealing to Maitay and the cookie voters in the Yingim. Aduna, I call independent candidate Majoris, you must see Hector Quina Hydopuyadava. Aduna, I know Yingavada, Abome Jisu Magi group Jalirong Yachobam Lavina, Maruina, Ching the voting, Magi community, tribal community to line the bottom of Nina. Aduta Dragana, somebody, Kuibapangi, poor Semana. And I say, no, my Pibana Tobudo. I do the Tobudina. The thing that the no, my Pibana, I am forced of the foot of the Hibasi, Masi, unusual never, Naputa way, routine never. Other China, Machi Lakrabnina, Aquina, Haying Sita, Aquimam Hineris, NP was Canano, Maggie Becta Canale, Kai Yankan, the NP Metacodurisha. Although independent candidate level area sida akan mab de khulai pa su sangming na teva adon ani yeng bada within the thankful community ani singa sai na hagi bedo jemika arthar ani alfred ka ani sigi mark se da togduri se masi ka mane torokaduri no adi thankful community yes let us democratically koi masi torasi ma pa ma tongnorasi hana thada nirkhandra tongudra laga di it will divide the cookie thankful community adugi amaka ubunina hayeng vote si aidi yamna jiningai we aduga ai question am sa pa khangbe ngane ba khogi chamlana na dg yim lermadu
मा लेगी मतलब मा इधर तक ना है नागालैंड लॉ ऑर्डर से कोई नागपुर गम दे मरम से कहीं नहीं वो नागालैंड की सिंगल लेगी मफम सीधा ऑफिस ऑफ द एसपी एंड ऑफिस ऑफ द डीसी से मसी फंक्शनिंग तो उधर है ना अब मणिपुर से उखरुदा ऑफिस ऑफ द एसपी नत्र ऑफिस ऑफ द डीसी से मसी लॉ ऑर्डर कंट्रोल तो उधर सी अनिसिन तो उधर ही नहीं है अदर ऑफिस अनी मत से फंक्शन से पता नहीं तो देव अदो होयर इम्फाल वेस्ट है इम्फाल ईस्ट है ऑफिस ऑफ द एसपी एंड ऑफिस ऑफ द डीसी से मसी पता नहीं फंक्शन तो उन्हें लोन ऑर्डर से तो उनका मैम मसीदा थोड़ी बा कोई नोमी कापा में खोपे में का ऐसे दे आई इलेक्शन कमीशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी ने आई मोयर मसी पता नहीं मॉनिटर तो दबा मोबाइल करी ना तो स्क्वाड से चत्तबा अदो कुंभकी पोट ने बता उन्हें से अदो पुलिस की गंसा है दो पुलिस से कमाने फंक्शन तो दे पुलिस से इंडिविजुअल तो भी याद मागे पॉलिटिकल विल जाऊदना पुलिस तौरगदी इंक्वायरी तौसिनबिना टर्मिनेट तौदना सस्पेंड तौबिना दम हेरेस्ट तौबो याबगी पोटसे याम लेबा अदुना खोगी पॉलिटिकल विल लेबा मफमदा से खुदमोना आई हाजरदा अखोगी सोनामनी सामने खंगबिरंगबनी जमीर के मथकता बमुजो अपोजिशन कांगु सेना नो कन्फ्यूजन मोशन पुथोइबा नो कमीशन मोशन जी इनिशियल आई एम नॉट स्पॉन्सर तौरिनबा जमीर से एलिमिनेट फिजिकली एलिमिनेट तौगे ना होनबदे ngमद्र कांदा लास्ट अखोई नो कमीशन मोशन अमा अखोई पुखले कोथंगदी मदुगी डिबेट तौ मतमदो हाउस के मनगुदा मार्शल से लेजे असम राइफल ngata ngai na lerame अखोई जु ngai व्हाट इज गोइंग ऑन अदना ngasai gi mathamduda police me am jingna thongna phone thengnaraga madu thengnagrim si political will lu ne ba government to gi whet to gi adana political will yaudana police ki SP amna inspector amna constable amna kare tawngam jati adana sigi tawriba election gi tawri si political will adu chingna tawduri si adune hujik fawda confidence building measure ama fawba khoi ching chidai machi tawba yaroi kholoi tawgunu haiba chi khoi machi khoi ta de ngagi ngasi sanami sabna appeal toriba wadara tanna toriba khoi na machi violence tawsi chumdi ana media gi thona khar lak pachina tana political establishment adegi DC vote am thadabiu khopiu khara haiba appeal tawbuna tawpham thokpudoi tawde khale tadri aduna maram oraga ukhul natraga khoi gi chingi naga area sida kari to udgi haja khodi अकी बचिंग नबम ले मची कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर अमा आदि कॉन्फिडेंस कैंडिडेट पार्टी दा voter sing da instill tawna ba adunga measures samata visible measure amta khoina udaba sina ne khoina hayeng ji kari thoga ba ina khale cha aduna kanana kaga dagi kanana henge de after poll ji tawgar matung da di hayeng mak thada matung da di haidok trasu akhoi khar nei na ba da khar de khangmang amne ba ada at this hayeng ji poll tawga ba pung kuirak pung try trom de ngai ra ka khoina this candidate has got the advantage he is good and hairu it will amount to influencing the voters and the model code of conduct leidona loya ko yafa masimadi haiba khang lure model code of conduct leimina ko haiba yaba yadaba mayam amju leido sing aduna bot loire matungda mu khanara adai matang du da ai makha gi dialogue ki makha jatrak badai ozara tan ko madam lak jake oza khoi gi mamang da khoi gi yengi matam da khoi gi mamang gi trend jing election yengi matam da recently handa ki khoi gi inner pangthoki ba am face pangthoki ba yeng matam da hayeng aroi ba second phase pangthok ko tori ba concentration si mayam si dagi khoi voter sing na tholak ka doije haidi हादी मोदी चौरापम जो खंगमनी कोई मणिपुर की मतंग दा मणिपुर की इशू की मरम दा मणिपुर दा कमाइन इलेक्शन तौगी हाय मैम नॉलेज लेरबने मसिना मरम ओरगा वोटर सिंग टर्नआउट की चांग जे फर्स्ट फेज तगी हेना यामना थोलक कंदा ब मानब्रा ओजागी मोटा नत्रगा हमु दुम ओइगने खनबिब्रा voter turnout sing asa haijini ching da toriba vote se ngosi haibiriba akoina khanariba free and fair aido adudi suoi oideba ching da voter ama bhawba vote hadabam polling station da voter ama bhawba thorokte mi manga taru khak thoraga manga taru tuna dum toraga atai duna pamyan mani khangde ching chan mani khangde kaim to adugo vote loisan manga akne ba ado vote khada bagi chang di 90% yogdoi ne ade masi de 100% thada ba yaroi 90 de fen ba yaroi gaina madu presiding officer aduga khana dana ekoi thada ge kho adu maina to bang akni sine ba ching da tori ba election se ana hayeng tawduri ba election se su mafam loina makta adu ne ba adu kana gumba yamna ekoi gi khara kayani urban center ukrul ge proper town gumba da churachandpur ge ni town gumba da
फजना सिक्यूरीटी का मतिक चाना लेबा अदगी भोटर सिंह दुजो खितंग कन अदुगुंबा जगह सिंह दुदगादी खितंग ngसाई तौगद्रा अदुगा यामना रिमोट एरिया दा ngसाई तामोनगा तापी खितो मदुदा चंगिबा सिक्यूरीटी सु लोइखगा लोइरे हाला लोइरे खमा बहुत नुमित इनी की ममांग दा सटखबनेबा मदा तुम चाहूं खंगना लेरगा मदुदगा भोट काउंटर खने लोइबु लोइखदि लोइरे हाइबा भोट दा इरांग मचा अम तौबु रिपोर्ट फाउ फंगोय खोय अना भोटर टर्न आउट दुम यामकनेबा अदना ngसाई की थांगी सेंगना अखोयदि भोट सी बॉयकॉट तौरगे गायन कुकी कामबु खरा मोयगी कई हाइतारे मिलिटेंट ग्रुप ओइबे मोइबे तौरपा सम पार्टिकुलर बूथ खरदा तसेंगना मधु यादरे खंगबा मतंगदुदा भोटर टर्न आउट नेमक याय अदुगा नॉर्मली अतैददी ngसाई की बूथ कैप्चरिंग तौबसिंग जदि भोटर टर्न आउट से दुम यामगनी अदुना अखोई तंपाक्तसु ngसाई भोट तंपाक्तदी तसेंगना थादबा मीना मसिंग हेलिनेबा प्रोक्सी थादबा मीदु करिगुंबा बुट खरदा कनागुंबा खरना तौरमे अदुगिदे कोई तौने वारी लेको चिंगिदी मदुना ngसाई नॉर्मल ओइरगा एक्सेप्शन ओइना मयाम पुनमंगना भोट थादबदुना एक्सेप्शन ओइदोइनेबा अदना हाइबा प्रोसी हयेंगी इलेक्शन ममांगदा तौखिबा ट्रेंडुदगी हाइजबय वानी हयेंग मसि खंगों होंगी हाइबा कइंता लेति अदुना होंगसु होंगोय अदु ngसाई अखोइना वायलेंस थोक्तबा हाइबदुदी सुम तौदना लाबनीना अंडरग्राउंड खुलाई पाइब मैम से मोइन स्पॉन्सर तौर तौर मोइन कारइमनीना मोगी थबक मोइन तौजरकनी मोइन चंग गमदब एरियादुदना अतोप चंग गम खरदुना तौरकनी येंगा भोट से लोइसनगिब अदुना चिंगी लेरिबा भोटर टर्न आउट से अना खनबदा यामना पंगनेम नेमोय अदुगे इलेक्शन सि ngसाई फेस्टिवल ने हाबदो मदुदी मणिपुर ट्राइबल सु मैतै सु कैसो कोई कम्युनिटी लोइना मंगना मसी फेस्टिवल से नुंगाइबो मोइना लवे कोई लमसी फेस्टिवल पामनी अदने इलेक्शन सि ngसाई कुमै नि मसी चाबा थकवा दगी मयाम पुबा चेनमिनबा चेनबा चोंगो अदुदा कोई पामजै अदना लेबा की लेरिबा इशू हानरिबा खोना याम नुंगाइते हारबानी भोट मया यौरा कान दे तक तपाकता तौरिदुनी तेसुना तब इलेक्शन दो माई माई अंगम ताननब होनबदा ngaktuदी कावे अदुना सिगुंबगी सी माई तौदना कुमै ओइना दुम तौनबनीना मयाम दो दुम नुंगाइबो करिबो तसिंगनो मसी फेस्टिवल नि इलेक्शन इसे अदुना भोटर टर्न आउट से अखोई तंपाकी दसु अखोई तंपा हाइगद्रा इनर्गी दसु फजैको सेम चिंगी दसु हये भोट फजना दुम तौगनी मी यामना दुम भोट थादरकनी अदुगा होय काबा कादबदुना ngसाई कोना लेरे अदुगा भोटी फजना पांथोखीने नहीं खले अदो इवन वायलेंस तो जो भोटे पांथोखीनी मरमदी अखोई साइड सुंगाई भोटी भोनी तौदे पोतेब अना भोट भोट फाउ थादद्रे हाइदनसु भोट तौगिने भोट बांग अदुमाइना तौना यामना एक्सेप्शनल ओइना करिगुंबा भोट खरदा यामना टर्न आउट लो ओइरकपा यावपसु याइ हुजिके हारिबा प्रेशर मयामदुना मदु अखोइना चपचाना सिने हाइबदु पाबा ngमदा हादुगा नॉर्मली सुम चांगसते येंगबददी हानगी ट्रेडिशन दु ट्रेंड दु सुम येंगुरगा चटकांददी भोटर टर्न आउट अदुम यामगनी भोट अदुम फजना अदुम पांथोकने नै खले भोटर टर्न आउट यामनी भोट फजना पांथोकनी हाइना खनबी हेमनेबा चुमबजो हेजनो ओजा तंगमाई ओजा बीबी समद लाच ओजा खोगी भोट हन हाइंग पांथोकद इलेक्शन जे फ्री एंड फेयर ओइना होनाबदा चैलेंजेस खदी लेबम थोयें खले करी चैलेंज ओइबे ओजा चैलेंजेस थी अखोई आर्म मिलिटेंट से अखोई बेलोट थाजद्रे अखोई नोंमै पायरगा बुलेट से तौरनी हाइबा कांगमुदुना थिंगन ममनि थोकदबदि मोय हेंद यावबम थोकदबने अदु मसे मोने एक को थिंगेलकपसे दिस इज अनदर चैलेंज अचौबो चैलेंज ने अनिसुबदा अंगसे आई येंगबदा हंदकी फर्स्ट फेज दा चांदियल से 89% भोट हादगी 89% अनिम दी नत्रेबा अदु मणिपुर तंपाक्ता तौरिसे खोइना फंगबकांदा मसे 74.5 की परसेंट अदुआइना तंपाक थादगे तंपाक 74.5 थादबैसे मसे खरा टर्न आउट से हाई द वे इंडिया की एवरेज दि हाई ने अदु मणिपुर द लास्ट डे 2019 दा खोइन थादगे 81% ने थादगे एवरेज दा अदु हंदकी से करी तौबगी नो खंगदे मसे खरा 74.5 ता अखोइ सेदा कनुगा अखोई खनबकान जयफबका कोई खन मतम 70+ लाखने अखोइने गिनेबा एक्जेक्टली 70+ नेबा दो अखोई मणिपुर की कोथंगदि पुल्ल कानदि अखोई येंबांदा 75% भोट हदेबा अदु लास्ट की ममांगी 2019 की से 19 की से मसिदा 81 पॉइंट खरा नेबको अदुना अदुगु येंगुरदि नेम अदु हुजिक्सी इंडिकेशन से चांदियल की भट थादब से चांदियल से 89% भोट हदेबको अदुगा चोरचानपुर की लेरिसी 81 कोई साइकोते 81 हेंगलेप 81 अदि सिंगाते 81 अदि चोरचानपुर प्रॉपर से 63% थादेबको अदु कुकी एरिया दे लाकान कुकी एरिया साइकोल 42 थादरे अदगी अखोगी कांगपोक 44
कुकी एरिया खर नेमेब चुरचांपुर एरिया खर वांगेब अदुना चिंगी एवरेज द मसी लोने जोरका ददी हयेंग थादगुर से टर्नआउट सी आइदी खर दुम हाई वइने ना आइदी दुम खले अदगा वेदर प्रॉक्सी तौरे अदुम 80 की प्लस लाकनी अदि तौदना फ्री थादे अदु मधु सुदुम लाकनी अद मसीदी चिंगी सिदी खुलाक पदुन लाकन ए आइदी खुलाक पनी मयांगे मोत सेलेम नै थादरगे सी लालहोबा नत्र खुलाई पाबी याउद्रसु सीनेबा अद दीज आर द challenges is like come to give presiding officer, polling personnel, other from the polling butu ngaka the river police key can see yam limited way. Yam lapaching way, topographically yam difficult way, and from the landscape Sally Bukamudu Kangbangam Dava. In Pal is a Rectoruba, Aduga, Mapam River police station, Duna Masi coverage Karahani, Ahoy, sanitized from the coverage people singam Dava, Aduna Maramora. These are the challenges. Other Manipurdi, Huziki, Kangluk, Yang Lavenina, police, Yamno, overstressed of Portina, Ide Hayengsi, Adum Masi, these are the challenges. Miam not other Kamaito, turn out the highway Nikale. Tankul area, Ukul de la Kurisi, Anigi turn out whether Madu Moina Tadarazu, I'm a proxitor, so it will be Yamuangani, Senapati district, Kozoni, Magi, Group C. Kan honorakani adura mai turn out shady wangne khaleba aina turn out shi adigamuksu tengu policy cookie na kabani MLA ne cookie kabani adu maringa cookie anigi nagagi anigi laboring ani se competitive voting masikana na kamaina toraka de so hybriding am masikani bo hom du information je ko je phang masi am wat khre aduna ko ne se phammaga studio da masi phajana akoi dissemination to usingam na adu overall yam kanda turnout will be very high aduga violence masigi efficiency namadi akoi adum laitaba nate ado akoi gi kare haidi posida webcasting adege adu ka hidden election commission hiring je sing it is only on paper only on theory practically masi educate to ngam po nate these are the challenges akoi na tawduri se Sri Oza bu ay matam minute aning lay minute am tang losay Oza sana minute am tang koi gi maray phaba koi naga chinaw mari sing manungda naga amasung soy na kara nga sakrani adugi matungda karino Oza sana mani minute am tang haybira mo what up there hindi na to gyanta no ta haybine koi gi hojiki hayeng pangthok kodriba election jida koi gi candidate singjen naga ngatin mari mang naga ngatani mari sing manungda laibak phaba ma sungsoy soy na kara ni mai pa ni parliament sakrani Then what after? Anding matung dadi kari wala payay oza. Pelam na minit namatang. Madadi kwaidigi mi machine mapu yana pamba mi underground khang di overground khang di mapu yana pamba mi duna kari am thadar ga madu mi do ana kagani ani shubdana mayam maki insurgents mayam singchin moi makok ni shagadori she makoi ni moi na pamba mi do kadar badi makoi che dosa tagadori ba adi candidate su awaban nangadoriba aduna masi kadang tabada nuaiti a thokani kharadi masi nuaita bakra thokadra in khalli freely and friendly elections se oiroi modini khwaidigi koni ki dibase aduna koni request go do bhaibu okay prajamyam thadri sing se koi chino baru pam punam armed personnel or any other groups freely mo hui bot thadan view haibi masim danai personal appeal to jage Thank you जो appeals to the voter hayeng gida vosi smaina tawi ka raga ke dawde ge do ka raga ka shu to roi na ge tawi do ngai ama ka rani bhol le mi nare bhol loire hayeng bhot thirani haido ani ama ka rani MP oirani aduna mana adum MP oire loire adu matung ta ba ka shu expect tong ngai di leite maram di ama ka tani ka dori do aduga vosi tasengna free and fair oina thadaba haibu madi mi khuding ma ke apam bane ko shu pami maram di chingi leiri ba voter mayam praja mayam se tasengna moigi voting right si phangakta basi yam kuire ada subham phangakta bani aduna masi kitang sum thokpi dana masi thai sen amana bukara su yamna fair we mong the fearlessly akiba yahondana mingon the pressure pi dana tasengna mana thadaning ba candidate to the khanjaraga thada jabagi right to phangagadi in course of time afaba candidate phangakani matamni matungina votu phajaka democracy du phajana chatle habdu talkane ba ada hojik lai ri ti ngasai gi maming da oina tawraga sum tawraga ama ka khaga dum loi hibagi fibamni hayeng parliament ju kesu tawre aduna
बहुत हमू ने कोने यामना मानबे वानी हुजिक लै फिल्म सिनेमा चे हायें गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ता मणिपुर के अपने स्टेट गवर्नमेंट ता अफबल आकान दा अदु चाखलकनी इट विल टेक सम टाइम अदुगा बोती लोइगिनी अदुनी आइना हाइजेनिक बाय बदुना फ्री एंड फेयर ओइना याद्रबगी खना बई वाने फ्री एंड फेयर ओइना थादा बदुदी थादा हनबियु अदुना पार्टी पुनो मक्ता ग्रुप पुनो मक्ता मदु ओइदना बा अदुगा गवर्नमेंट न सु मदु इलेक्शन कमीशन आइ बम चांग ले ये अदुना मदुदी ओइहनिगी मदुदी कोइ खुदिंग मना पामे अदु खक्तनी कोइ नाइनि बा याम फजै हयेंगी इलेक्शन जे फ्री एंड फेयर इलेक्शन ओइरसनु हाइना इसोरदा खुरुमजरी लोइना हारि बखम थमजरगा ओजा सोनामनी ओजा बीबी शर्मा ओजा रतन कुमार ओजा ओम्बो कोइ ngasi gi notice window gi studio lakpiraga ngasi gi dialogue ki sibu mapung phan mi bagi damakta hanna na thagaru khongdoksari loinan thakachari khurumjari oza ombo thank you loina yengri ba khoi puna mokuju thakachari thank you good night